So for maduia le ia ma le mamalo so cha tunu ele mana tu maulunga lo fa pena na ma walunga le ina le masina ile so for maua male langia mama ile o cha tunu ya ma lo le so fua ma lo fo le pale ile nei ya so fo ai lo mai o se fa poponga nei o cha tala po to tonga mena tupu Samoa fa salawina wa fo ile no for silafia e mo tu i tātou tala o le tai ao i le aso ana nafi na tō ai ei whanua le awhioanga o le pea i le i whonga a le awhioanga o sa fua mai le motu tele i sa la whai e tusa matu maanga le atunu e mafua ona o se tasi o li i televou mai le awhioanga sa whai whaatino ni upu māsoa ma la lafo fo ini whaamitalanga i lunga o penga o whaasalalanga o apia fōlinga po le Facebook e whaasanga le fionga le tupfia le fionga whamuina o papo pei ona sila fia le fionga o papo o se tasi lea ua whiriwhiria e avea matofi o le tu malo whaleata numeritasi lea na mano malo mai le whainga pānota na se ima vai atu nei le fo i o lo avea ma whaatumtumunga whaurulunga o le awhioanga pita iane o le lalafo ai o whamatalanga lea talavou mai le awhioanga o sāfua o le mafuanga pongai au tū lea o le masiki mai o le awhioanga ma whaatino se whaato senga po se whonga e peo na iei tū mahanga māsani a lea tunuu i lau whanua o le maota i le pea e whaasanga lea e whaato senga ina ia suinga maalie tū langa e peo na tūlai mai e peo na whaalia inisi o talavou i lunga le apia fōlinga o se whaapoponga le nei o le nei tala. Tātou mafuta ua mai le malama o le tala le lei ni tae au fōu tātou fisila whaia e monia upo e maasani ai a ulu tafi ia e selefuti ai fō vai singa au tau mafau po le asitala a whai ia o te whaftai le tō whaua ai usoli imta mapa ma le whau tō tanga la tō lua e monia o le alo olo falta tō mafta ia ua e whaingo fie fo e pui ngā no whatu nei alum tau e leo se manua mai whafo o manua mai whale nā ngā soa nai nātu te mafuta o le whatu mutu munga le nu tama le tu lai men fala vela o le atali o sona no foi o ainga man faltu so nai le tu si matuaina ame ilo tu falo aftai to fawa tu le fama mas foi le pai o ai o to finangalo ne to te anga i mai ese te vanga man falo o fe to te malu e ya to malanga mai tu mole to te malu ne o te upuare Yesu o le mali pa mangalo pia te lato wa wala to le loha le mea wala to fai o te lo foi la titi tama o te le ilo ai si me tu atu o sa no le fionga le top fia le fionga fawina o papo o ia fa mangalo le tau le asa ia la lafo pu maso ai lunga le Facebook po le apia fo linga e fa sanga ya te ia ai wo modi mai fo mo sana tu alalo e au ngame atu tupu mo le tupulanga mso se tasi o lo faia ia fainga i lunga o apia fo linga tonu foi wa ngal me o tupu
e whamanatu e fo i aro ma whanau. Ia lātou moe mana tuna tua e a leunga tau siti. A tinga ai nei lea tiki. Ia pe tātou mawhau foi. Ia e a whanau e whatupu. Ia atua ina i mātua o te loe lea ia se matua e manatu e o ausan whanau se me whapea. Mea la lea wa ofo ia te ulangona. Ia leanga o le tele o te usanga. Ia o lo olanga whawhai whiau. O le ala wale mea langona e ti ngā mwhaingta. Ia o te mantua pea upo le li whaolo Iesu Keriso o le mali ulungo le sātou. Whamangalo atu ia te ilato. O wawa lato le iloa le mea o lato whai. E le iloa e whanau le whaingatau le mea le. Ia le ala wa whaatino ia e whamoe moe. E whanau. Ia lea ua whamalo ulo umai e. Ia wala ngona le mawhatia le mawhawhau vai atu langa. Wa tele tau sanga sa matou pale whea ngai foi male. Ma le fio anga matou sinu o ia o na mausa vai. Ia e whawhitai. O lea wa ta oto sta tonga lei. Ia ma o mawhoia na uwhailo ia. O lo nofo i nei. O ia e whi mai. O le malu i nei me le o te nofo ai. Ia le fio anga foi safua po ainga foi mal whaatolu. Ua tau no ilu mal whamisnonga le talo sanga se tasio sui sa tau vai whainga panota. Mole tu malo pa lauli numera lua. Mo se awa noe toi whaitau ina aile whai unga le whainga panota le tu malo. Ua whamau dia mai e se tasio restala le whamisnonga. Le whaulua tule le talo sanga le fionga whaola tane fiu yona. Tuala pa o. O se tasi sa suita sa tau va. Mole tu malo pa lauli numera lua. Ile whainga panota tele le tunu. Na se mawaya tunei. Ina ia toi whaitau wina le whai unga le whainga palota li tu malo palauli numero lua. O tua inga o le manino le whaitau ngal palota mua po le pre-polling, whapea nisi tua inga o le mulimuti ta ile tu la fono whainga palota, mo le whaitau wina le palota suitau va le tu malo. Ai se tali mai le komisina o whainga palota le fionga tu e flolo to le 4 John Stanley, o lo ia te enai tua inga, o whailo anto e whaalutane fiu toala yona pa o, ilana tāru sanga o tina tu nei luma le whaamisnonga. Sau no le komisina o whainga palota le fionga tu e flolo, e le ai se meo whaale tonu i le whaitau wina, o le palota li tu malo palauli no manilua, mai te ena e ia tua inga. O le mai ai o le whaitau ngalo ia o le whainga palota, e tasi le palota ua mano malo ai le tō wha fiu whaaletane pon whaasio vasa, lea sa maua palota e ono se lau tōru suma lua, ai mō whaaletane fiu tuala iona pa o, e ono se lau tōru se fuluma le tasi palota na ia maua. O le tō wha fiu whaaletane pon whaasio vasa, ma le fionga whaaletane fiu tuala iona pa o, sa tau wā uma le wha malo le vāng wha uwhai le wha tutue le atu sa mō tasi, mō le i tū malo palauli numera lua. Sa awai foi i malanga whaalawi loa le whaatotua i le atua sa mō watasi i le motu tele sa la whai whapea tu mua nei o le tu malo foi lea na tau wā mai ai le suita i tai o le whaatotua i le atua sa mō watasi le fionga leota laki sio la mostele sa se eile no fōa le tu malo i le paia inga o mawai pe tai ua le to e whidiwhidia mai e lona i tu malo e ala i le whainga panota le na malolo i le whainga panota i le asolua se fulumara iwo o kurso. Inisi o tātou tala, o leo o whaailoa ia whamaumunga le ofisa o whainga pānota, e tusai ma le tūlanga na iai le pānota na se mawai atu nei o le tātou. No, i le mai au le whaitawinga alo ia o le whainga pānota, o leo o whaailoa manino le ofisa o whainga pānota, e se fulu ono no foa, po i tūma lo na mano ma lo ai le whaatotua i le tuasa mautasi, i le motu tele sa la whai, ai se fulu lima no foa po i tu malo na mano malo ai i le whaato tue le tu sa mo watasi i uporu nei. O le tu au whainga o i tu malo e tolu sumatasi lea na maua e le vāng whaai al fast. Ai mōle i tu malo ai HRPP e se fulu tasi no foa po i tu malo lea sa lato mawina pe na mano malo ai i tu mua nei po uporu nei. Pe tai e na o le tolu i tu malo mai le motu tele sa la whai lea sa mano malo mai e sui o lea fo i pātia pui pui ala i ata wa tangata tu whata singo pālota po i tu malo na maua e le vāng whai ale chapipi e na o se fulu ma le wha. Mo le sa mo o poto e tolu i tu malo i uporu nei lea na mano malo mai o lato sui ai le ai se sui
na manu malo mai i tu malo e mo tele sala fai mo sui tu tasi e tasi le tu malo i polu nei ai lua i tu malo i mo tele sala fai le na pale mai e sui tu tasi o le whainga palota na se mawai atu nei mo le whatua tua le atua sa mo o tasi o le whai o palota o po le whai o tangata na palota i lea vai ang whai e tolu suma le ono wafe fitu se lau ma le fitu ai mo le HRPP e tolu wafe ma le whasu wha le au whai o le atunu o sa palota i lea vai ang whai mo le sui o le vai ang whai o le sa mo o poto e fitu wafe fitu se lau whasu ma le ono le au whai o le atunu na lango ina ma palota i sui tau wao le pati mo sui tuto tasi e se fulu tasi ya fe dua se lau dua suma le iwa le au whai o le mamalu le atunu na lango ina sui tau wao ma palota i sui o le vai ang whai po sui tuto tasi mo le sa mo le papati e tasi le fe ma le whasu lua le au whai o le atunu na palota i sui o le vai ang whai o le sa mo le papati i le tu mua ma pule e na le whase fulu ma le lua le au whai o le atunu na palota i sui o le vai ang whai mo le vai ang whai o le CTRB e na o le lua sfuma le lima le au whai o tangata sa palota e lango ina sui o le pati o le au whai o i la tau sa anga wa amo le whainga palota e iwa sfulu wafe whasa lau ma le tolu e tai e na le barusu iwa afe barusu lau tolu sumatasi le au whai o i la tau sa palota i lea whainga palota inisi o tātou tala o lea ua tu ina mai se polo inga fionga i le ao le malo e whaasala lau ma whailoa mai ai le tūlanga o le a iai le taua whainga o le pāle mene i le vai aso fau o le auli o le nei aso i le aso nafi na tu ina mai se polo inga mai whaita wina whape nei polo inga mai le ao mamalu o le malo whaasila silanga i le aso ma le taimi no fuanga mo le fonotanga a le fono au whaitula fono le mo le talaina aloa ia o le palemene lona se fulu ma le valu le malo tuto tasio Samoa wa o tui ma le li whano wa le to aso alau vi le lua au le malo tuto tasio Samoa e tu sai ma mata upu lima suma lua le whaavaio le malo tuto tasio Samoa ta si iwan o o ato whaina i nei le aso lua se fulu ma le ono se te manu o lua lima i le iwa to le sfulu i le tai ao i le no whanga i tūna i mato po le multi-purpose complex e a vea maaso ma taimi mano whanga e tau au fia ai le whanutanga mua le palemene lona se furuma le valu o le malo tuto tasio Samoa i le mai ai o le whainga palota au tu ina tu i lo nei lima i le aso valu o se tema lua o lua lima sainia i le fionga tu i ma le li whano wa le toa so ala wile lua au le malo Samoa ma le tātou tala muli i le malolo ai o le uruai pa le mia tamai tai o le malo Samoa le fionga fia mena o mi mata afa lo whamawina i talaanga o le atunu u e o mai le teminei e le i maua lava se whamtalanga e tu ina mai e le fionga e le pale mia tausi o Samoa i sanga saunoanga muli i le mai ai o le whainga pānota pe o na malolo ai e le ngata o sui o fionga i minista e to o se fulu va pe sui tau va o lana pati Samoa o poto o lo talia se te mea tu ina mai ai sana saunoanga ma se whedo inga ma le visenga tu stala ma le ufasala lau e pei o na masa ni ai ai le i whaia le whainga pānota pitei ane o leo ua mai tawina i lunga upenga tawha i langi po fiso ta inga tele babele api o fōlinga le tu ina mai o sana whaasala langa tusia i lunga le api o fōlinga e mo moli mai ai le lango ma le whaafitai ma le whaamalo ia i lato uma sa lango ina le vaenga whaupawhai o le Samoa o poto e ale le whainga pālota na se mawai atu nei sauno le fionga le paramia tausi i lea saunanga i lana whi autostusia sa tau mawhai lava ina ia whaatino ma sa ili lea meo tonu mani awala e viso soni atuai mo le manuia o le atunu pita iane wa de tau lau o le whaamoi o se vaenga o le ana saunanga na ia ta uai o le apa pea o na whaua uina pea le mafutanga baba la lata ma le so tau au ma ila tau sa lango ina tau mawhainga uma le Samoa o poto
o te walunga tātou pukalame o tō tonga ko tātou update e pēi ona tātou whiloa ila nei tai au tuli tau mai le aso mo mua le aso tai au ia mo se si whapoponga me se fo ia le fiafia nā nei se si fo i whapoponga o tātou wata mua me le fionga le dua amisene e awane ngalo na tō whamanatu i tātou live stream fitu tolu whawhaono li maono i te wala o mai ai mo le puina ia kamale tulanga o pokalame pe ona ia ia sa whai o maleu tau sala online ma so se whamoi mga ai ngā wala o mai tātou tala noa me wha soai soifu mai manu